Pozdravljeni v avtomobilnosti. Tokratna oddaja bo povsem münchenska. Pravkar smo se namreč vrnili z največje avtomobilske prireditve te jeseni v Evropi, avtomobilskega salona. Lahko rečemo končno in spet. Razstava se imenuje IAA, torej Mednarodna razstava avtomobilov, in prvič se je ta razstava odvila že kar leta 1897 v Berlinu. No, potem so jo leta 1951 preselili v Frankfurt in od takrat naprej smo novinarji vsake 2 leti romali v tisto mesto evropskih nebotičnikov po avtomobilske informacije. No, vse dokler niso avtomobilski saloni v Evropi praktično izumrli. To krizo je izkoristilo münchensko sejmišče in salon povabilo k sebi. Leta 2021 se je to zgodilo. Ampak od takrat se je salon že popolnoma preoblikoval v dvojno ponudbo. Sejemska prireditev je postala prizorišče za poslovno mreženje, za sklepanje poslov, no, center mesta pa so zasedli pompozni razstavni prostori za javnost. Hkrati se je sejem preimenoval v IAA Mobility. Avtomobili so torej dobili družbo koles, motorjev in pa drugih prevoznih sredstev, ampak tukaj pa že imamo eno prvo spremembo v primerjavi s prejšnjimi saloni v Münchnu. Namreč letos je bilo kolesarjev zelo malo. Seveda je to zagotovo posledica tega, da so kolesarska podjetja se začela pritoževati. Namreč salon organizira nemško združenje avtomobilskih proizvajalcev in kolesa so kar nekako stlačili v eno obrobno halo. Kolesarske znamke preprosto niso bile pomešane skupaj z avtomobilisti na sejmišču. Ampak po mojem mnenju to pomeni kar en velik poraz, zato ker leta 2025 bi pa res že morali vedeti, da avtomobili in pa kolesa niso tekmeci, ampak so lahko v naši mobilnosti zelo dobro povezani. Seveda, pa še kakšno prevozno sredstvo bi lahko dodali. No, smo se pa novinarji na sejmišču skoraj počutili kar nezaželena, ker je bilo res vse usmerjeno v posel. To je torej intern dogodek za zaposlene v avtomobilski branži. Na katerem seveda lahko vidimo ogromno sestavnih delov in videti je bilo, kot da so avtomobilisti sem prišli pogledati, katere nove komponente lahko vgradijo v nove avtomobile. No, je bilo pa lepo videti to njihovo druženje, kako zelo prijateljski so, kako zelo naklonjeni so si bili drug drugemu. Naprimer takrat, ko je Volkswagenov razstavni prostor obiskal gospod Xiaopeng, ustanovitelj kitajske znamke Xpeng, ta kitajska znamka pravkar prihaja na slovenske ceste, no, gostil pa ga je Ralf Brandstätter, se pravi član uprave skupine Volkswagen, ki je zadolžen prav za druženje s Kitajci. In na tem mestu napotek slovenskim politikom: Kitajci imajo zelo radi, če se z njimi pogovarjajo, ker top menedžerji ali pa top funkcionarji, ne pa kak operativec. Pa tudi intervju z našim Robertom Lešnikom smo morali prekiniti, ker ga je ravno takrat obiskal kolega iz BMW-ja. Videti je bilo, da sta zares kolegialna. Z obema smo govorili tudi pred kamero, kar vam pokažemo v nadaljevanju oddaje. In nove modele te avtomobilske znamke, gre za kitajsko znamko Leapmotor, si je zelo natančno skrbno ogledal tudi Oplov glavni šef oblikovanja Mark Adams. Morda celo zato, ker je Leapmotor napovedal, uradno napovedal, on the record povedal, da išče novega oblikovalca in išče ga v Evropi. 是的，我们都马上要来慕尼黑开 office 了。 Do you have any name? No designer name. You have any recommendation? Luka, katerega Slovenca jim priporočila? Tja, Robert Lešnik meni izgleda povsem zadovoljen v Stuttgartu. Tudi meni. Pa verjetno Domen Ručigaj pri Bentleyju prav tako ne razmišlja o kakšni selitvi. No, ampak Slovenci smo dokazano talentirani oblikovalci avtomobilov, morda pa odide kakšen risat tudi na Kitajsko. No, ampak jaz mislim, da je zdaj ta pravi čas, da gremo se malce sprehajati po salonu. Preizkusili smo že Stellantisovega Kitajca Leapmotor,
C10. No in čeprav mu je ta avto izjemno podoben, pravzaprav skoraj identično sta videti, to ni enak model, to je model B10, torej njegov nekoliko skrčen bratski model, lahko temu rečemo. In ta model naj bi bil na evropskem trgu izjemno pomemben. Ampak še pomembnejši dokaz, da Leapmotor res zelo resno računa na evropskem trgu, je koncept, ki so ga predstavili tukaj v Münchnu. Gre za koncept z imenom Lafa in moram priznati, da ta avto pa že izgleda popolnoma evropsko, torej po pričakovanjih in okusu evropskih kupcev. Torej, Lafa bo glede na svoj dizajn oziroma dimenzije očitno predstavnik tistega značilnega golfovega razreda v Evropi. Ampak kar Evropejci zares nestrpno pričakujemo, je res poceni kitajski nizkocenovnik. Torej, takšen avto, ki so ga kitajski proizvajalci sposobni proizvesti, evropski pa imajo z njim težave. A segment in Europe is huge. 22 million car park. How many OEM are providing the A-segment cars? Many OEMs stopped producing A-segment cars because of they cannot produce competitive cars for the customer to afford. There's a gap here from the demand perspective. We're able to fill in that customer gap needs and demand. Ampak majhni električni avtomobili na kitajskem v deželi velikih električnih limuzin in SUV-jev niso tako zelo priljubljeni. A-segment is very small in China. Chinese people like big cars. Zato kitajski oblikovalci z njimi nimajo prav veliko izkušenj. Dober primer je model Leapmotor T03, ki je na evropskem trgu prejel nemalo kritik zaradi svojega dokaj neprivlačnega dizajna. In kaj je rezultat vsega tega? Leapmotor je že aktivno v lovu na evropskega oblikovalca. Že zares dolgo poslušamo o teh dostopnih električnih avtomobilih Volkswagenovega koncerna. Zdaj pa mislim, da res imamo bolj konkretne stvari. Tukaj v Münchnu namreč imamo razstavljenih nekaj avtomobilov, ki so pravzaprav še koncepti, ampak v resnici bolj kot koncepti le zamaskirani serijski avtomobili s konkretno obliko in še bolj konkretnimi imeni. Poglejmo, kaj mislim. Prvo izmed teh imen, ki ga vsi gotovo poznate, je Polo. To ime letos praznuje že 50 let, Abraham praznuje in kako bi mu Volkswagen lahko namenil lepše darilo, kot pa zagotovitev nadaljevanja njegovega obstoja z novo generacijo. Ta avto bi moral po tej novi Volkswagenovi logiki postati ID.2. No, ampak medtem je Volkswagen spremenil svojo strategijo, rekel bom pričakovano, ker se takšnih legendarnih imen pač ne zavrača, in ta avto prekrstil v ID Polo. In kaj o novem Polu že vemo? Vemo, da bo cena vstopnega modela nižja od 25.000 evrov, vemo tudi, da bo imel baterijo, ki bo omogočala nekako več kot 400 km električnega dosega. No, po mojem mnenju pa ta avto izgleda tudi precej športen, precej dinamičen, predvidevam, da bo imel dobre vozne lastnosti, kar se nekako sklada z novo Volkswagenovo filozofijo, ki nekako vrača to znamko na pota stare slave, kot sami pravijo odgovorni. No, ampak športnost, dinamičnost ne bo prva naloga tega modela. Hitreje, močneje, bolj agresivno, bolj neposredno, to bodo naloge različice z legendarno oznako GTI. Že za povsem serijski avto pa gre v primeru modela Cupra Raval. Le še ta kamuflažna folija nam nekako zastira pogled nanj. No, v tem primeru gre nekako za kupljeno varianto Volkswagenovega novega Pola in glede na izkušnje s to znamko lahko pričakujemo, da ga bodo inženirji v Martorellu še nekoliko dodatno začinili s kakšnimi bolj športnimi nastavitvami podvozja in pa s kakšnim priboljškom v notranjosti v potniški kabini. Športnost pa ne bo glavna naloga Škodine glavne novosti. Predstavili so nam napoved modela Epic. Gre za kompaktnega križanca, seveda tudi z električnim pogonom. No, kaj pa bo njegova glavna naloga? To bo seveda v Škodinem stilu epska prostornost. Pravijo, da bo imel skoraj 500-litrski prtljažnik in zdaj je kar škoda, da ne moramo pogledati van. No, ti avtomobili so za zdaj še zaklenjeni, pustimo to za eno izmed naslednjih predstavitev.
No, poleg teh skorajda serijskih malčkov pa Volkswagen že prikazuje tudi, kako bo se zgodba nadaljevala. In nadaljevala se bo seveda z naslednikom T-Crossa, imenoval se bo seveda ID Cross. In če gre verjeti temu konceptu, ta avtomobil ne bo več tako enoprostorsko oziroma SUV-ovsko škatlast, ampak bistveno bolj dinamičen, kar pa seveda sovpada s splošno usmeritvijo znamke Volkswagen. Cupra je ponovno predstavila koncept, ob katerem smo rekli wow. Pa čeprav je ta znamka predstavila že precej fascinantnih konceptov. Ime mu je Tindaja, dobil ga je po vulkanski gori na kanarskem otoku Fuerteventura. In kaj je posebnost tega koncepta? Na njegovo obliko je vplivalo tudi ljudstvo, tako zunaj kot znotraj se to pozna, ampak ne bo ostalo le pri konceptu. Tindaja bo predvidoma leta 2030 postala tudi serijski model, no, ampak tisti verjetno ne bo imel tako ogromnih 23 palčnih platišč. No, od tega vročega, bogatega, polnega, španskega, skoraj da že baročnega dizajna pojdimo zdaj v popolnoma nasprotno smer. Poglejmo, kaj so tokrat zrisali v Ingolstadtu. This beautiful car here is the new Audi TT, isn't it? No, actually we don't call it the TT. For us, it's the Audi Concept C. And it's the first manifestation of our new design philosophy, which we call the Radical Next. Why is it radical? What's radical about it? So the Radical Next is the name for our design philosophy, which has a very thorough approach in terms of our new DNA. And we have 4 pillars to our DNA, where we call it clear, technical, intelligent, and emotional. And the car is a manifestation of all these 4 design DNA pillars. What are you most proud about? What are the key elements of this new sleek design? So when you look at the exterior, our intention was always to give the feeling that it's sculpted out of real metal. So we have this titanium color, which brings a lot of warmth, but still really liquid and fluidic on the surface. But it also does not stand just for aesthetic choice, but as also a functional element, because silver can be really cold. And this is more alive. And it does not have so much reflection. No, that's the idea, because you see highlights where you need to see, and you see depth where you need to see. So for us, it was the perfect It shows the lines of the car even more beautifully. Yeah, we want to really focus on reducing to really what's essential. And you can see that we put a lot of emphasis again on our brand value on the Audi rings, because we made them in real aluminum. So that's why the front mask isn't illuminated. Yes, it isn't illuminated. Oh, okay. Because we also want to kind of celebrate our rings, and we don't want to have any disturbance around celebrating our brand. And for us, the 4 rings are so iconic, and they mean so much to us within the brand. You don't want to make them out of the LED lights? No, we want to keep the focus on the rings, and therefore it stands alone on this vertical frame, and this is our new identity. Which cars were the inspiration for it? If you look at the Type C and the Type D from the past, they had this very singular, very upright kind of front frame. When the 2 additional lights go on, It's always 4. become 4. Always 4. The graphic is okay. always 4. That's a nice detail. Yeah. And you can see a lot of detail in the rings. Also in the rear, we have these sections, and each section has a meaning. It's not just designed for the sake of designing, but the top one has a camera. The middle one is intentional to kind of support the targa roof with the line. And the last one is the brake light. When I compare the design of Audi cars to, for example, Mercedes-Benz cars, Mercedes goes with a lot of lights, with a lot of elements, a lot of decoration on the front. Audi seems to be going in quite the opposite direction, in some minimalist direction. What do you think about it? Well, for me, this is our design philosophy, and for us, this is an unmistakable Audi.
Ostajamo na Bavarskem, le da se selimo slabih 100 km južneje. Pogovorimo se z BMW-jem. We have seen elements that are somehow retro. So this is something that you just took it from the past and then you digitalize it? In a way, yes. And if you recognize some things from our history, that's good. With this car, we have recreated or redesigned a complete new look in the front end of the car. Everything is done with light, no chrome, very few elements, but what you see is a vertically oriented grille with a graphical unit that incorporates the headlamps. And this you might know from cars like the BMW 2002. And that's done on purpose. If somebody from Europe knows our history, they see a new car, but they recognize the history, which is good. Somebody in China might not know these cars, but that's also okay. They see a very modern car. Will it stay? Because we can see that you change the design language quite often. This is a design language that is, I believe, clean and simple. And yet strong in character. And we're going to stick with this for a while because I believe we're living in very complex times. It's a very busy world. And if you then do a design that is complicated, it's not so good. So yes, we're going to stick with this for a while. Kitajci se učijo, kopirajo, vsi sposojajo, prevzemajo, najemajo, ampak Evropejci imamo še vedno nekaj adutov. Torej, vstopimo na področje avtorskih pravic v avtomobilskem dizajnu. We have seen a lot of these European designers that went to China, and then we can see also European design on the Chinese cars. What is your opinion about it? I don't know about competitors, but we at BMW Group, we have a very strong design team of about 700 people. Sometimes we lose some of these designers. Typically they go to Chinese competitors. There's about 6 of them that have a design studio in Munich. This happens, but I think it's only a compliment to the strength of our creative team. Is it somehow possible to copyright the design? Yes, absolutely. Every design that we do is under copyright. But of course, it's kind of tricky because if somebody wants to copy it and change 1 or 2 lines, it's possible. But we tend to believe that in order to stay ahead, you have to keep innovating, you have to keep moving forward. And at the moment, we are moving very fast. So that's our strategy to stay ahead. Ker na koncu se kupuje tudi znamka, ja? Tudi ta story behind the brand. Potem si bolj, recimo, si nezamenljiv. In naša znamka, ki je leta 1886 praktično sploh izumila avtomobil, ja? Patentirala avtomobil, ima seveda najdaljšo tradicijo, heritage, history. In imamo verjetno največ teh tako imenovanih ikoničnih elementov, iconic elements. Mi navadno ne rabimo praktično nič novega izumiti, le moderno interpretiramo, kaj pa vem, ta grill, ki ga vidimo na GLC-u danes. Ne? To so tisti elementi, katerih se mi držimo. Ja? In to je naša tradicija in to je razlika med nami in tako imenovanim drugimi. Torej, kot vidimo, so vse 3 nemške znamke začele novo poglavje oblikovanja in pri tem se vse 3 opirajo na lastno zgodovino. Svoje legendarne modele modernizirajo, Audi na analogen, BMW in Mercedes pa na digitalen način. Se pa sprašujem, ali se Kitajcem sploh sanja, kaj se dogaja, kaj jih je v resnici s temi 3 novimi nemškimi dizajni sploh doletelo. Zagotovo gre za zelo, zelo pomembno zgodbo. Je pa seveda vprašanje, ali bo vse skupaj dovolj učinkovito. You can see that the cars are very changing. The driving dynamics are becoming less and less important. And now we see the brand that is all about driving dynamics still. And can we expect that it will stay also in the future like this, that the driving dynamics? For us, yes, because buying a BMW is always an emotional decision.
Of course, the car is very safe. Of course, the car is very efficient. But most of our customers simply love driving, and so do we. So for us, this will always remain important, even when the car can drive autonomously. The way the car is going to drive autonomously is really like a BMW. And this is what our customers are going to love. So that means that even if I set the car on the autonomous mode, the car, when it reaches the curve, it will drive fast. It will drive like a BMW. Yeah. That's also good news. But the world is changing into the other direction. It's not so driving dynamically. So you will become a niche brand or something? In a way, maybe we are a niche brand. If we get 4% market share, we're happy. And at the moment, actually, our market share is growing. So in spite of all the economic trouble that the world sees, our brand is growing its market share. So what that tells us, I think, is that when people have to make very conscious decisions about spending money, they want to spend the money on something that really speaks to them, speaks to their heart, something that is very emotional. And I think we are always part of that consideration, maybe even more so in the future than today. Nadaljujemo v Švici, v krajinskem parku Jura, kjer smo se vozili še z enim električnim modernim avtomobilom, ki se zgleduje po legendarnem avtomobilu iz 70-ih let. Spoznajmo nov Macronov predsedniški DS. It is time to travel, torej čas je za potovanje. To so besede, ki sem jih na predstavitvi DS-a številka 8 slišal zelo velikokrat. Ker pri znamki DS pravijo, da oni se ne ukvarjajo samo s avtomobili. Oni se ukvarjajo s umetnostjo potovanja. Ampak zakaj je to sploh tako zelo posebno? Ja, seveda zato, ker DS8 je električen avtomobil, ki pa zmore ponuditi enak tip brezstresnega potovanja, kot so ga doslej ponujali tudi vsi drugi DS-ovi modeli. In podatek, ki nam omogoča to brezstresno potovanje, je 775 km. Impress me with the battery technology. Give me some numbers. So 97.2 kilowatt hour usable. We have a 160 kilowatt of peak power charging. This value is not so important. What is really important is that we can have this 160 from 20 to 55%. 20 to 55? Yes. So the charging curve is actually very flat, very usable, which means two things. First, because in real life, you don't always start your charger at 20%. So it means that you always have the best value, easy to anticipate. And secondly, as we have a very flat curve, it means also that the average speed, which is in the end what really matters for performance, we have one of the best performance, if not the best, of the 400 volt competitors. And it works in real life because we did a real life trip from Paris to Lyon with a DS number 8, with some German competitors as well. And the car performed exactly as planned, meaning so it's 455 kilometers to get from Paris to Lyon, which we did without stopping, and we arrived with 60 kilometers of range left. We drove exactly like a customer. We observed the speed limit. We put air conditioning at 21 degrees. We were 2 people per car with a bit of luggage. It was really a real-life experience. Here, we wanted to make no compromise between thermal comfort inside the cabin and efficiency. So we did that with heat pump as standard for all versions. This equipment allows to save up to 15%. That means 80 kilometers for the long-range version. Second technical lever is closed thermal comfort with heated seats on the front and on the rear, plus heated steering wheel and DS neck warmer. So this is the part that we have on the seat, and it's painted with this color. And why do we need this? Because this is not a convertible. There are studies that show that the comfort, the sensation of comfort, is very linked to the temperature that we have at the base of the neck. So it's very important to feel comfortable, to have the right temperature. That's why during the winter you carry a scarf to be warm in the neck. Because it's easier to have a lower temperature in the cabin and warm up probably seats. Yeah.
Pri DS-u so nam pred leti obljubili, da nam bojo ponudili tudi avtomobil, ki ne bo imel nobenih zaslonov. In the future, the idea is to have not any more screen. No screens. No screen. Screen-free interior. This is a screen detox. What is the philosophy? Because you have one screen with a lot of information everywhere. And it's too much. I think it's too much. Okay? I agree. No, DS8 še ni ta avtomobil, tukaj vendarle še imamo en zaslon. Je pa ta zaslon kar zelo lično integriran v to kabino, pa tudi nasplošno lahko pohvalimo, da je vse skupaj tako nekako čisto. Poglejte, tudi tiste kable so nam lepo skrili. Najbolj zanimiva posebnost tega avtomobila pa je ta volanski obroč. Na prvi pogled sploh ne veš točno, kako bi ga prijel. Mene je recimo ta volan spomnil na tiste ultra starodobnike, recimo iz 30 let. Spomnil sem se na tudi tisti odrezan volan, recimo v Tesli in pa v novih Lexusih. Ampak potem, po nekaj kilometrih, sem se tega kar navadil in mi je celo zelo všeč. This is the process that we use for the presidential car, for Mr. Macron. It is actual straw. They cut the straw and they put it flat, and after that they can apply this on the support. There is no varnish. It is only raw material because it is a very tough material. A tough material, even though this is straw. It is very solid, yes. Yeah. Can I buy that kind of car? No, for the moment it's a one-off. In seveda je zdaj povsem jasno, kam paše ta DS8. Seveda gre za unikat, ki je narejen za predsednika Macrona. Avtomobil je poseben v tem, da ima zadnje sedeže nekoliko skrajšane. Zato, ker na njih predsednik ne sedi, ampak stoji in skozi to platneno streho dejansko maha takrat, ko paradira po Elizejskih poljanah. Materiali vse bolj krojijo avtomobilski dizajn prihodnosti. Pri tem seveda prednjačijo trajnostni materiali, predvsem reciklirani materiali. No in naj vam zdaj pokažem en primer. V sodobnih avtomobilih smo vse bolj pogosto priča trendu, da armatura ni več samo plastična, ampak je odeta v takšen zelo ličen, recikliran tekstil. No in v Münchnu smo si ogledali en zelo zanimiv minijev koncept, ki še nekoliko bolj eksperimentira z materiali. Njegovi snovalci so na primer v notranjosti uporabili celo neopren, zunanjost pa je kombinirana s steklenimi vlakni. In ob tem sem seveda dobil nove ideje. Do you think it's possible in the future that parts like this could be customizable, that you can maybe switch the parts by yourself? I got this idea from this car now. It's a very interesting proposition to exchange parts on the car. Mini is known for individualization and personalization. And this is something that always inspired people to make it theirs, basically putting stickers or graphics or different paint on the color. It's definitely something we think of. Exchangeable parts, maybe more for the track, not for the road, but still, it's your idea. It's a nice idea. I like it. And the next step would be to print these parts at home. To print these parts, yeah, 3D printing, you see already on the interior of the car. It's definitely something we play around with. Torej, Luka, kaj praviš? Se prijavijo za oblikovalca Leapmotorja, pa greva na Kitajsko risati? Z veseljem, ampak mislim, da bi bilo boljše, da to prepustimo profesionalnim oblikovalcem. Se strinjam. No, ampak v prihodnji avtomobilnosti pa bomo Kitajsko spet pripeljali v našo oddajo in pa v Slovenijo. Pa naj vam spustim eno izjavo za pokušino. Kam plujemo? Plujemo proti avtonomnim vozilom, ki nas bojo vozila brez šoferja in bomo lahko počeli karkoli se nam bo zdelo, ko bomo potovali v službo ali pa na sestanek. No, sem mi, da se pogovarjava po povezavi s Slovenijo. Kaj imajo zdaj tukaj robotaksiji? Ja, Slovenijo bomo to zelo hitro pripeljali, samo da... Hitro? Kaj to pomeni hitro? Ja, takoj, ko bo to mogoče, ne glede na zakonodajo,
Glede tega sem pa malo skeptičen, da se bo to hitro zgodilo. Glede na to, da se pogovarjamo že o številkah, mogoče prej kot kasneje. Prej kot v enem letu, ali bo govoril o mesecih ali? Naš cilj je naslednjo leto. Katera blagovna znamka? Bike Dongfeng. O tej pompozni napovedi več v prihodnji oddaji, do takrat pa vas povabim, da naše razširjene zgodbe spremljate tudi na spletnem portalu mmc.rtvslo.si ter na naših družbenih omrežjih, kjer nam lahko sledite in se na naše vsebine tudi naročite. Torej do prihodnjič, srečno.